Ngithi nonke bekade nithanda nje uMaskandi, bonke abalandeli bakaMaskandi siyamazi lo bhuti lo. Nabaculi abanye bayamazi, abalandeli bayamazi. Bengizokwazisa nje ukuthi usehambile emhlabeni kuphela, akukho kunye engizonibikela. Njengoba nani niwumndeni waka-TikTok, nami ngiwumndeni wala ka-TikTok, ngizonazisa nje lokho. Ngiyacela kulaba bebekhonze usiqiniseko, laba bakuthiwa bona ama-Red Nation, ngiyacela bengawuvula u-live kukhulunywe ngalolu daba. Bangakhuluma-ke bona bodwa, kodwa-ke ngiyacela bafowethu, ngoba khona abanye abazithutha abazokhuluma kabi, bekhulume kabi bethini. Umoya phansi bafowethu, kubuhlungu. Kade naye bemkhuza, simkhuza, besikhuza, bengikhuza. Oh, abanye bathi ngingagcini ukuphuma ku-TikTok namhlanje, bafuna ukwazi mayelana ngomngcwabo ini. Okay, hayi manginalo ulwazi ngiyonazisa futhi. Kumanje nje ube ngikhuluma nani usemakhazeni. Hey, Magolide, makuthi ukhona mfethu uprofite late. Azi uzamile Magolide. Ngiyakuhlonipha bhuti, ngiyakuhlonipha bhuti kababa. Uzamile ukwenza u-live izolo. Besibaningi ku-live wakho sibaye 1200. Kukhulunywa ngalento ukuthi kungabibikho umuntu ozothwala inhlabathi ngesifuba. Sikhuzana. Kube khona la singcweka khona kwenziweni sikhuzana, kodwa into ebengithanda nje izolo besikhuzana. Ekhona naye umfokaMvelasi, naye waze wakuncoma Magolide, wathi yinhle lento oyenzayo, kanti it's too late. Mengazi ukuthi uMaskandi kunzima kanje.